Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza wacu. Nshimira Imana kuri umwanya tubonye w'ijambo ku batanzi. Nyitwa Pasi. Uno munsi nishimiye kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uno munsi nashatse ko twibutsanya urugendo rwacu n'Imana. Ijambo turi buganire ni iryo kuguhamagarira kugira urwibutso rutuma umuriro w'igitinyiro c'Imana waka mu buzima bwawe ku buryo ugendana nayo igihe kirekire. Imana yacu ni nziza, kuba yibwiye hari ukuntu isigarana icubahiro mu buzima bwacu beyond ourselves n'ibiriho none. Imana ishimwe. Noneho uno munsi turaganira mu magambo aboneka mu gutegeka kwa kabiri. Iki ni igitabo ca 5 ca Mose, itangiriro, kuva, Abalewi, kubara. Ni iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibitabo 5 bitangira isezerano rya kera rya Mose. Ku gice cya 4 cyo gutegeka kwa kabiri havuga iby'urwibutso rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. Ahangaha Sinayi niho baherewe amategeko 10, bigishwa uburyo bwo guhagarara imbere y'Imana no guturana nayo kuko yabibwiye. Cyane cyane igice cya 19 tubona Imana ibahamagarira guhura nabo kugira ngo basezeranye, birahira Imana, bemera kujana nayo, bemera kuyiha community as a community, biha Imana kandi bagirana amasezerano nayo. Ayo ngayo niyo natwe twumva kenshi iyo tuvuze ngo amategeko 10 kandi aboneka mu bintu byose bigenze amasisiteme yacu: ntukice, ntukibe, ntukifuze iby'abandi, dukararikire. Ariko cyane biri hejuru bivuga Imana muri aya mategeko nuko Imana ariyo yonyine kuri Isirayeli kandi bahamagarirwa kuyitinya, noneho ikababuza ibigirwamana. Ni byinshi. No mu mpamvu zo kwibuka kwacu nuko twiyima ibigirwamana. So Imana tuje imbere while we explore this theme yo kutibagirwa y'urwibutso, yo kugira ubwibutso mu buzima bwawe kugira ngo ukomere uhagarare imbere y'Imana, kugira ngo ukore ibigukwiriye kandi Imana ariyo yonyine ikuri imbere. Ibi ni ibintu n'ukuri bibyara imbaraga n'imirimo ikwiriye ab'igihe cacu, ikwiriye igihagararo ciza mu ntwari ziba zihazivuka mu binyejana. So kwibuka ni ikintu gikomeye, ndakiguhamagarira, ariko wibukira imbere y'Imana kuko kimara ubwoba kandi kikaguheza ubwenge bw'ijuru. So gutegeka kwa kabiri igice cya 4 haravuga ngo uyu ni Mose wari uhasubirira mu Isirayeli iby'urugendo rwabo n'Imana. Niyo mpamvu mpavuga ngo ko turaganira ku rwibutso kugira ngo yatse umuriro in the generation that's about to inherit isezerano ry'Imana ryo kwinjira Kanani, ari igihugu yarahiriye basekuru. Noneho akavuga ngo none mw'Abisirayeli mwe, irahaterura ubwoko bw'Abisirayeli bose nk'ukuntu umubyeyi yoterura umwana w'incuka akamwicaza ku kibero, akamwigisha, akamuhugura, akamushirira inzira imbere. Imana yacu niko imeze, izidushira inzira imbere, iterura ibyayo ibiduheza kugira ngo twumvire, duhinduka abana bumvira imbere yayo n'iby'ubwiza. Ibi ni ibiremere ibiruhije by'Imana. Ibi ni ibivuga gusura Imana, isurira abantu mwijoro. Dawidi mu gice cya 17 cya Zaburi avuga ngo you have visited me in the night, ngo wansuriye mwijoro kugira ngo urebe ibindimo, right? Gusura kw'Imana kugerageza guhagarara kwacu, gukiranuka, kwera kwacu, kwitinya kwacu, ngo wansuye nijoro, you have visited me in the night. So none mw'Abisirayeli mwe, uyu ni Mose karashaka kubibutsa yinangira atsindagira ibyabo n'Imana. Naje nico nshatse muri uyu mwanya kukwibutsa Imana muri wowe, Imana mu mutima wawe, kugira ngo umuriro wayo wake. Paulo yabwiye Timoteyo ngo aza fanning into flame, ngo impano y'Imana imubitsemo. Hari impano Imana yaduhaye buri muntu. All of us have something from God. Icho kintu gifite
ubutunzi bwacu, gifite izina ryacu, gifite gukora kwacu no kubaho dufite umumaro. Ibi ni ibintu binini biremereye bikureba, biguhagurutsa, right? Byakagombye kuguterura ugahagarara kandi ukiruka mu byo Imana yagushize imbere by'umuco. Inzira y'umuco niyo ituri imbere iyo twagize uku kwibuka, uru rwibutso mu mutima yacu rutuma Imana ituba imbere kandi ariyo itugotesha icyo ishaka impande zose, tukumva ijwi ryayo. Niyo mpamvu nshatse ko dutinda kuri aya magambo umwanya ndibuvuge. Noneho muri iki gice rero ca Deuteronomy cyo gutegeka kwa 2:4, Mose azaterura aya magambo akavuga ngo none mwa Abisirayeli mwe, aba ari jewe nawe twumva, noneho twumvire muri iri jwi. None mwa Abisirayeli mwe, mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, muje mu gihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu ibaha, mugihindure. Muragihindura gute? Mwumviye. Duhindura environments tubayemo. We can only bring change iyo tuba twumvira Imana, kuko ngo abumvira Imana, or the servants of God calls us to be flames of fire. Kandi umuriro utwika, uhindura environments, kandi umuriro uri most rapidly uriruka iyo watts, iyo wakongere a flame of the Lord. Noneho akababwira ngo mwumvire amategeko n'amateka mbigisha. Si ibyiwe. Mose karavuga ibintu bitari ibyiwe kuko yarahabacuranurira. Hari aho bageze baramubwira ngo ibibazo azoza abumvira, ngo azabacuranurira iby'Imana yamubwiye ku bwabo, kuko batinye kwibonera Imana no kwiyumvira. Ariko mu gihe cyano dufite umwuka wera utwemeza guhagarara Imana imbere y'Imana, tugashobozwa, tukiyumvira, tukagira ubusabane bwacu, tukamenyana n'Imana person to person in intimacy. Imana ikaba inshuti y'umutima kuri buri muntu wese, ariko hari uko tuyiha kugira ngo ibyo bitubyarire umugisha. None akababwira ngo none mwa Abisirayeli mwe, mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, muje mu gihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu ibaha, mugihindure. Ntimukongere ku mategeko mbategeka, ntihabe kugabanya inyigisho zikuraho ubwiza n'ubwiru n'imbaraga z'iby'Imana yategetse. Hari iby'Imana ishaka kandi bizera, bituruta kandi bikubura, bigatuma dusigara turi ibiremwa mu mirimo Imana ishaka ko dukora, tuba ambassadors, duhagarariye Imana ku isi, kuko ibyayo n'ibyacu ni binini, ni ibyo kwimbirwa, ni ibintu usunika through various walls to get to. Niyo mpamvu tukura tuva mu bwiza tuja mu bundi, agakiza kazagakura. Hari ukwemera hakaba no gukura mu gakiza, kandi iyo twakuze mu gakiza, holiness is the only standard. Noneho akababwira ngo ntimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Amaso yanyu, ico ubwibutso karakora ku muntu ku giti ciwe. Mose avuga, avuze ngo arabakikiye, and as individuals but also as a community. Akavuga ngo amaso yanyu, kugira ngo buri muntu ahamagarirwe in the presence of God mu mutima wiwe, abashe kwibonera no kwiyumvira, kugira ngo bose bahurize hamwe gukora ubushake bw'Imana, ariko buri muntu wese amutunga urutoke. Kababwira ngo amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bari y'Ipewuri. Ahangaha ni kubara in Numbers 25, Balaam na Balak, the discourses, the oracles zariko zihaba, the conversations that were taking place, ibyo byariko biba hagati ya Balaam na Balak. Ashaka kuvuma Israeli, Imana igakoresha Balaam guhesha umugisha abayakobo. Noneho ngo bamaze gutsindwa
gutsindwa mu nzira yari ashaka guca zo kuvuma ubwoko, Imana yaranze iravuga ngo ntacyo boba kuko bafite umugisha w'Imana, nta muvumo bafata kuko hari umugisha w'Imana. Kandi iravuga ngo ntacyo boba kuko baryamyemo arakomeye. Aravuga ngo the shadow of the king is among them. Mu bwoko, mu bumvira, mu bari kumwe n'Imana haba hari induru y'umwami cyangwa gutsinda k'umwami. Noneho muri aya magambo karabibutsa ukuntu bose bari bagiye kurimbuka kuko bahamagawe ari umwe community kuko icyaha cy'umwe cyakaza kisizwa bose. Arababwira ati mwibuke ibyanyu n'Imana kuko mwari mugiye kurimbuka ibari y'Ipewori igihe Isirayeli yari hayivanga n'amahanga. Imana irahirira Finehasi umugisha w'ibihe byose kuko ngo yarakaye kuko Imana yo kwigwanirira. Ibi ko ndabivugiramo ibintu byinshi muri aya magambo tuganira yo kugira urwibutso, ko ndavuga byinshi byakagombye kugweza standing uburyo bwo kurwana urugamba urimo uhagararana n'Imana, wiga iby'imbaraga bituruka mu kwizera agakiza kakakubera ingofero, kandi umuco w'Imana w'ijambo ryayo kakuja imbere nawe ubikomereramo. Noneho akavuga ngo amaso yanyu yiboneye iby'Uwiteka yakoreshejwe n'iby'ibari y'Ipewori ko yabateje ibyago, yari igiye kubarimbura bose ngo yabamare kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya bari y'Ipewori ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho abafatanyije n'Uwiteka Imana, abafite urwibutso, abari kumwe n'Imana, bitondera iby'Imana, abashize igitinyiro cy'Imana imbere yabo. Ariko mwebweho abafatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracariho mwese uyu munsi. Mu kugira urwibutso umenye uwo muri kumwe. Ubushize naravuze video ariko nyayikoze mu Cyongereza kaza mvuga agaciro ko kugira ko kuba umwizerwa mu by'agakiza, mu bya Kristo, kuko hari ukuntu duhamagarirwa kuba bizerwa tuvuga uruhande turiho, muri kumwe n'Imana. Kenshi mu rugendo rwa Isirayeli n'Imana, Mose yagiye ababwira ngo bari kumwe n'Imana baze uru ruhande bahagarara uku. So arababwira ati ariko mwebweho abafatanyije n'Imana n'uno munsi hagira abamenya yuko bafatanyije n'Imana, babikomeze, bibabere umugisha, bibabere ubwenge, bibabere inzira y'agakiza no gutabarwa kwanyu. Kuko ariko mwebwe, Mose karabibutse, abafatanyije n'Imana abiyimye urugomo rubi, abiyimye urugomo rubi rwo guhemukira Imana mu butayu bwa bari y'Ipewori, ngo abo ngabo mwebwe muracariho. Ariko mwebweho abafatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracariho mwese uyu munsi. Dore mbigishije amategeko n'amateka y'Uwiteka Imana yanje yantegetse kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujanwemo no guhindura, mujanwe mu gihugu cy'isezerano kugira ngo muhindure. Niyo twizeye Imana in Christ Jesus biciye mu Mwami Yesu, duhamagarirwa guhindura igihugu turimo, guhindura aho duhagarara, inzira zacu zikagororokera Imana, tukerera imbere y'Imana kandi tugatangarira imbere y'Imana, kuko umuco w'Imana ni munini, iby'Imana birakuze. Bisaba ko duhinduka, tujana nayo duhinduka kugira ngo duhindure, kuko ntiwohindura utarahinduka. Ibi ni ibintu bizwi ku bantu bakunze motivation, bakunda kumva motivation speech. Change must begin with you in order to have impact. Akababwira ati dore mbigishije amategeko n'amateka
uko Uwiteka Imana yanje yantegetse kugira ngo namwe mubikomeze aba ariko mugenzereza mu gihugu mujanwemo n'Imana ibari imbere guhindura. Imana ibari imbere kugira ngo muhindure iyo mugiye, muhindure aho muri, muhindure environment zanyu, kandi namwe muhinduka uko mugendana n'Imana kuko ibari imbere. Muhinduke muhindura, nuko muje muyitondere, mwitondere ijambo ry'Imana ribari imbere, itegeko n'isezerano ryanyu riri hagati nayo, urwibutso rubeho iteka. Nuko muje muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati ni ukuri iri shanga rikomeye ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Kubera iki? Hari ukwitondera amategeko y'Imana, ijambo, ibyategetswe, ibyahamijwe, iby'Imana byakomeye kuva isi itararemwa. Iby'Imana bivuga urugendo rw'itangiriro n'iherezo. Twebwe turi hagati, aho umwana w'umuntu yisanga hose aba ari hagati, ariko hari itangiriro n'iherezo. Hagati haragoye, hagati hagira ubwiru, hagati higishirizwa discipline, hagati niho umuntu ahindukira kugira ngo ahinduke. Noneho hakaba gusurwa nijoro n'Imana, the trials and testings zituma utsinda urugamba, utsinda ibyo uhurirana nabyo mu nzira. Isirayeli yagize byinshi yahuriranye nabyo mu nzira, kandi hari ibyo yatsinzemo, hari ibyo yatsinzwemo. Hari abatsinze mu Bisirayeli ni abagize urwibutso rw'ibyo Imana yabakoreye bakura muri Egiputa. Kalebu na Yoshua ngo ibo babonye igihugu, kuko ngo mubo bajanye guteta Kanani, ngo ibo ngo ntibaciye abandi intege. Icyo Imana yajijije 10 ryagarutse muri 12 rivuga amakuru mabi, ngo baciye abandi intege yo gukomeza inzira. Mu gihe turimo, Imana ibabarire abaca abandi intege kuko batakurikira Imana wholeheartedly. Nawe ubwawe ku giti cyawe uhamagariwe kugira umutima wihaye Imana, kuko biza bivuga umutima wihaye Imana ni uvuga Imana cyane. Umutima witondera iby'Imana, gushira imbere Imana, kwiroha mu Mana, kwemera Imana ikakuruta kandi ikakuja imbere, ibyukingira ibibi ariko igucira inzira. Ibyo nibyo bivuga, nibyo bihesha Imana icubahiro. Imana itubabarire, ariko mu bwinshi bw'abantu tubayemo twirinde amajwi atuma abandi bacika intege. Inzira nyabagendwa iragendwa n'uyu munsi, nubwo hinjira bake. Imana ndagusabira ubwenge bw'Imana bwo kumenya inzira ifunganye. Imana ikagusurira mwijoro, in the trials, muri discipline zose zikwiriye wewe, kuko buri muntu wese hari ibyo Imana yigisha bitandukanye bitewe n'umuntu, kugira ngo bikwinjize iyo nzira, irembo rifunganye. Imana ni umuco waviriye isi yose kugira ngo tumenye umugisha uri mu ijambo ryayo, icyo yatuvuzeho, kandi yatangiye ubuntu. Ibyayo bivura, ibyayo bikiza, ibyayo bihagurutse bigakomeza, ibyayo bibeshaho. Imana yaduhamagariye ubugingo, kandi ubwo bugingo tubamo iyo twize kugendana nayo. Ariko kugira ngo dushike iyo twatuje, tugomba kugira urwibutso. Ijambo ry'Imana rituganze. Mwene data utaramenya Imana, ndagusabira umugisha n'ubwenge bwayo. Hano Mose twarangije kuri verse ya 6, aha yibutsa Isirayeli ababwira ngo nuko muje mwitondera icyo Imana yababwiye, icyo mwumvanye ya Isirayeli. Akababwira ngo nuko muje muyitondera amategeko muyumvira, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga. Duhamagarirwa kuvira amahanga umuco w'Imana. Akababwira ngo nuko muje mwitondere by'Imana, represent God well. Akavuga ngo muje muyitondera muyumvire, kuko
ari uko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva aya mategeko yose akavuga ati ni ukuri iri shanga rikomeye ni ubwoko bw'abanyabwenge n'ubuhanga gusa kuko bari kumwe n'Imana, kuko Imana ibari imbere, kuko bafite itegeko, kandi mu mategeko y'Imana niyo azabemeza ngo arakiranutse. Mbese hari ishanga rikomeye rifite Imana iri hafi. Umurongo wa 7, mbese hari ishanga rikomeye rifite Imana iri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. kandi ni ishanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye. ni ishanga ki Imana iduheza umugisha wayo wo kwitirirwa ibi, kandi ni ishanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashira imbere uyu munsi. hari ibyo Imana yadushize imbere, tubyumvire ngo muzaba mugize neza, ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rimurika hacuze umwijima rigakesha ijoro. kwitondera iby'Imana birimo umugisha w'iteka. ijambo ry'Imana ritaganze. Amen.